Assalamu alaikum, aldınız mı? Devi. Qancha oldu? 100 ming bo'ldi. Assalamu alaikum dostlar, amansыңарбы? Бүгін biz Jalolobod жылқы базарын тартып көрсөтөбүз. Андыктан каналыбызга атталып, видеонун акырына чейин көрүп туруңуздар. Jalolobod жылқы базары. Assalamu alaikum. Qanchada atasiz? Baytalbı? Ova, Qanchada? Жаңасы. Qanchada atasiz? 100 mingda otam. Bozor so'radi, qanchaga so'radi? So'radi ekoni 120 ga so'radi. Ekoni 120 mingga so'radi deydi. Nol жерде сода bo'laптыр. Soda bir boyda bo'lgan narsalardan so'radi bu yoqda sirg'illar, bozor odamlari. Shunday meni qarab. Onu da aytmayman, bir selkep turgan qilib soda qildi otam. Ova, qanchaga so'ratasiz beni? Beni qanchaga so'ratasiz? 83 bo'ldi. 83 mingga so'ratasiz. Siz qanchada o'tasiz? 90 mingda o'tdir iyesi. Ovam 83 mingga so'ratdi. Hozir bular sodaсын qilib biz dashta tartib beraylik. Bu yerda ham soda qizyapti. Oho. Ne oladi bu yerda? Oho. Cho'chib o'mirdi-ku. Bir kavasdavı. Qancha so'mda chip? Çip mi? Çip 150 bolçu ama hazır arzanda azıraktan basıp ver otağız hem. 100 so'm koca yetmeydi. Hozir 100 so'mdan bo'lyapti. Yaxshi, sonu. Qandan otağız? Qan tekshir otağız. Aha. Hozir qan tekshiryapti. Bu prokurorlar bor. Siz Avalmat çatına. Maldım den so'lig'ini chingdan uchun. birinchi kecha. Oo. Xo'p, ya raza qiziqdi bo'ldapti. Buna tuğandar. Jalolobod жылқы базарында bunu o'tib sanapsiyadan kelib odamlar. Nima bu? Dinimizde İslam gelip жылқыларда қанап отыр. Жылқыдан qana qilyapsizlar da tekshirgani. Ova. O'g'risi bor-u yo'q bu? Doğrusu var mı yok mu şuları tekşirip kan alırız. Ish yaxshi yuryapti. Bu formadagilar kimdir? Militsiya hoca. Formadagilar bu veterinarda upravление baldarı. Başkarmalıqın baldarı. Yaxshi. Çoğu. Tuğandar bular o'zlari ishini qilaversin, biz dasha tartib beraylik. İşingizlarga egilik. Assalomu alaykum. Buni biya qancha oladi, tuğan? 130 balasi bilan. Balasi bozor so'radi, qanchaga so'radi? Bozor so'raylik deydi. Buna tuğandar Qirg'izistonda ish yurib boshladi. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz beni? Qulundu beni. 130. 130 mingda o'tasiz. Bozor qancha so'radi? Verirler yani. Bozor berilek deydi. Assalomu alaykum tuğan. Qancha oldi qulundu be? 110. 110 ming. Bozor qancha yerda? Paka berilek deydi. Balasi erkek urg'achi bu? Urg'achi. Assalomu alaykum. Qancha oldi bu? 157 oldu bu. 17. 117. Balasi bormi? Yok. O'zi 117 ming oldu. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qancha oladi bevi? Ha bir 120 da otam. 420 oldu. Bozor so'radi ava. 112 verdi. 412 ming berdi. Yaxshi. Semizden ekmek var. Semiz so'yishqa da bo'ladi ekan-da. Bo'zmi bu qisir bu? Bulan kısır. Qisir. Qanday qarang. Qancha oladi bu yoqqa? 90'dan kem var. 90dan keyin bor. Uydan olib keldingmi? Amma des. 90dan keyin bor deb. Bozor so'radi-ku, G'alik. Qanchaga so'radi? 80'den 80. 80 mingga so'radi. Yaxshi, sotib ol tuğanim. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi? 85'ten dedik. 85 mingdan. Bozor so'radi-ku. Qanchadan so'radi? 75'ten. 75 mingdan so'radi deydi. Bular bo'zmi, qisirmi? Qisir deydi, qisir. Buna tuğandar Jalolobod жылқы bozori. Жылқы o'ta ko'p kelibdi. Qancha sotib oldi bu yerda? Qancha qoldi? 46 ming. 46 mingga shu yerda urg'achi baytal. 46 mingga sotib olyapti. Siz qanchada o'tasiz? 50 ga oldi, Народный magazini. 50 ga oldi. 50 ga o'tasiz. Mana. Yaxshi.
Pazar 45 metre. Mına tuğanдар şu 46 ming boldu. İyisi 50 ming doğattır. Azı бұл жерде sanarsan adamdары келip жылқыларды текшеріп қан алып attır. Assalamu alaikum. Taylar қаншадан болды туған? 45-55'ten. Қайсынысы 45? Мынасы 45, мынасы 55 бе? Базар сұрады ғой, қаншадан сұрады? Жақсы сұрайлық дейді. Мына туғандар. Азыр Assalamu alaikum. Taydı қанша атады жердені? 45 мың деп атамын. 45 мың. Базар қанша артады? Базар сұрайлық бұны. Базар сұрайлық. Мұны сұрап атабы? 43-ке сұрап атыр. Мұны жерде тайды 43 мыңға сұрап аттыр. Сіз қанша атадыңыз ава бұл үшін? Жоқ, мен сұраған жоқ. Сіздікі бе? 45 мың кем олар деді. 45 мың кемі бар деп атыр. Бірақ 43 мыңға сұрап аттыр. Ал дедім. Ассаламу алейкум. Тайларды қаншадан тұтасыңар? Қаншадан алдыңар? 30 bir erkek bir urgaç eкен 34 мыңдан алышыптыр. Тамағам орып кетті. Сіле чаңда. Суада қатты болып тұр. Қайсынысы ба болып жатады? Doğru da. Doğru mu? Қаншаға сұрадыңыз? 45 мыңға. Сіз қанша тұтасыз әке бұл үшін? 50'ge бермедім. 50 мыңға бермейді еткен. Ассаламу алейкум мұқам. Тайды қанша тұтасың? Алдыңар, қаншаға алдыңар? 40 мыңға алдық. Орып қалған мы бұл не? Мұрдың не? Сөл бе? Сөл декен да. Мына туғандар Жалабат жылқы базар азыр берді тайларды тартып, белері тартып бүтіп, нарақа чоңаттар тартқаны барабыз. Ассаламу алейкум, туған тай қанша болады? 70 мың ака. 70 мың. Базар сұрады ғой? Жоқ ака. Бұны өз 70 мың алғам ака бұл. 70 мың Тұлпардың алғам. линиясы. Жақсы линиясы жақсы дейсің бе? Қаншадан болды туған? Aylar 55-45. 50 нарқынсы 55 бе? Мынасы 45 бе? Nasıl 45? Erkek bu kaçıyor bunlar? Erkek, ökatın erkek. Birisinin 45 bin, birisi 55 bin. Мұнау линиясы бар дейді. Жақсы аттың баласы көт. Номерін айтты оған. Бұлар sıra сатылады. Егер базар сатылып қалса, ұтқа кіргізіп қойым, ең керектісі соны қылады. 775 45 05 05. Қайсы аттың балдары бұл? Бұл тұлпардың линиясын ака. Тұлпардың линиясы деп туғанда көріңіздер мына. Biraz кішкенерақ, бірақ 9 айлық па? Линиясы бар дейді. Шында линиясы бар аттарды алғышқа әрекет қылыңыздар. Birinci gece. Assalamu alaikum. Certay kaç oldu? 50. 50 bin. Pazar kaç verdi? Pazar Pazar 40 bin bir adet erkek ne? O. Erkek. Assalamu alaikum. Taylar satıldı mı? Kaçsınız? Birinci gece kaç oldu kan bu? 55 bin. 55 bin'e satıldı. Assalamu alaikum. Kunan bu? Kaltatay kaç oldu? Januar'da 65 деп тұрасыз. 65 bin деп тұраткен. Базар сұрады ғой? Қанша сұрады туған? 60-қа жол сұрап отыр деді. Бұлар арзан сұрап отыр ғой. О, мынерде дағы. Құнан бұ? Сатылды ғой? О, қаншаға? 67 bin oldu. 67 bin болды деді. Мынау жігіт алған үш көт. О, Чарльз қой бұл дағы. Ассаламу алейкум. Қанша тұтасыз? 75 мың тұтасыз. Базар берді ме? Ова. Қанша берді? 70 берді дейді. Бұл жашы қандай бұның? Қандай? Жауабы? Калтатай деген. Қырғыз тілінде сөйлеше өрейлі. Az барам. Қайсыны содағыл? Ассаламу алейкум. Қайсыны содағылдасыз? Оны содағылап тұрды. Қанша болды? 66 мыңға. Құнан екен де. Құнан 66 мыңға содағылап тұрды. Мұны көп қолыққа кей тұрған бала. Bir-birimiz kolumuz parmağı Assalamu alaikum.
10 günge variantga berбейт. Bolsa ayыл. Qaysini? Bundan. Qanchaga berib aytadi? 10 günge berбейт, qo'yib bersin. Qanchaga berib aytadi? O o'zing nima? Sen aqchasini berasizmi keyin? Men hozir yarmini beraman. Ha, hozir jarimi beradi. Apasini mi? Yarmini beraman, 10 günge qo'yib ber deyapti. Bo'lmaydi. Men o'zinglar kelishib olasizlar da men partiyaga ketaverayim. Tamaşa. Shunchalar.